Sateliti, sasvim nova priča, sasvim nova družina. Odakle stvarno krenuti u analizi ovog izvanrednog, briljantnog benda? Naravno, uvijek krećemo od imena. Njihovo originalno ime predstavlja jednu dubinu, jednu novu formu, a to je šta? Satelit je mjesec. Mjesec šta radi? Prati zemlju. Zemlja je jedini idealni planet na kojem ima života, što će reći da sateliti slijede ideju, slijede formu i to je poenta njihovog bivstvovanja. Nakon što smo zaključili ko su ti sjajni momci, možemo da krenemo od njihove kultne pjesme, to je svakako Facebook. Ja sada, pošto nisam veliki stručnjak za jezik, ne bih se bavio tom temom, pošto sam ja stručnjak za estradnu estetiku, ja bih više pažnje posvetio sjajnoj režiji spota ove pjesme. Naime, ova pjesma se odvija u dva različita ambijenta. Možemo primijetiti da je jedan ambijent ispred kuće, gdje su otac i sin kao pjevači, u bijelim džemperima. Drugi ambijent je na cesti gdje se oni nalaze u crnim jaknama. Zašto je ovo bitno? Zato što to ima duboku bodlerovsku dekadentnu simboliku. Pogledajte, bijelo simbolizuje mirnoću, sigurnost i naravno zato je to snimano ispred kuće. A crne jakne, crna boja, tama, dark, sve to je snimano na ulici, zato što nam to ulica pruža. Nikad ne znate šta vas čeka, nekad prođe neki Audi, nekad prođe neki Mercedes, ponekad i kamion. Mladi momak u pjesmi se nekad osvrne da vidi o čemu se radi i njemu nije jasno šta ga sve čeka u životu. Da, gospodine, molim vas, izvinite, ali moram da vas prekinem. Također ste napomenuli da ćete tu muziku iskoristiti u svom filmu koji planirate da napravite u skorije vrijeme, je li tako? Ne, nije nikakav problem što ste me prekinuli. Ja sam se svakako malo zanio, čak više od Prčića. Ali dobro, ja istina je planiram, u pripremi imam novi film u kojem planiram da iskoristim muziku ovih sjajnih momaka. Jer njihov spot me podsjetio na jedan kultni film, a svi znate, čuli ste sigurno za film Grk Zorba. Znate, ona posljednja scena, plaža, sirtaki, muzika i tako te stvari, kada sin kaže teach me to dance. I sada ovaj spot me je podsjetio na taj film i ja smatram da orijentalni, originalni zvuk sa primjesama domaće tehnaže, moderne, može da izazove novu sentimentalnost koja će da se kultiviše upravo u mom filmu. Hvala vam, gospodine Merak, na vašem izlaganju, ali ja bih sada željela da se ovom prilikom vratimo dijalektici gospodina Prčića. Hvala mala, hvala. Ja bih sada želio da odbrdimo ovu temu. Psihofilozofski značaj repetitivne sintakse u pesmama Bore Drljače, naročito imperativ. Repetitivno, plači mala, plači, 2 puta, ospisam na rači. Dođi mala da ti uzme meru, very many, staro me šajderu. Dođi, very. Drž se mala, drž se, dobro mi se pazi, stari Vuk je još u punoj snazi. Mislim da je to i drugačije, ali scenarista je glup pa ne zna dobro napisati. Plači, dođi, very, drž se. Repetitivni imperativ. Šta Bora želi time da dokaže? Želi da dokaže da je on muškarac, da on zna kako da preuzme inicijativu. Ostao sam na rači, stari Schneider Vuk koji je stari Schneider i ostaje na rači. On je muškarčina, on je čovjek u kući, on donosi pare, njemu treba da se veruje, za njim treba da se plače, njemu treba da se dođe, mala treba da se drži zbog njega. Bora je jednostavno objasnio smisao života i čovjeka u ženi. Žena treba čovjeka jer je on jak, žena je slaba, ja nisam, što bi Englezi rekli, Amerikanci, misogynistic, ali Bora je objasnio smisao svih veza u ovom tekstu. Hvala koleginice, hvala Slavko vama, ali ja mislim da je Bora jednostavno
stvarni pesnik ovdje i on je objasnio čitav smisao života, zato što život jeste ljubav. Ljubav je ovdje objašnjena, a čitav život je ljubav. Jel tako? Nemojte da plaćate koleginice, to je jednostavno takav. Hvala vam, poštovani gledalci, ovo večeras je bilo previše za mene, ne mogu emotivno da podnesem sva ta saznanja. I tek sad su mi otvorene oči i shvatam zapravo pravi smisao života. Hvala vam, dragi gosti, hvala Boro Drljača, moj život više nikad neće biti isti. Nadam se da ćete ostati s nama do idućeg gledanja. Hvala vam, dragi gledalci. Baba Rajević, u dvoje da se podijeli. Baba Rajević,